Biz bu üçüncü çıkarılışqa sizlerge üçüncü çıkarılışqa sizlerge urgaçı torpaqtordu jana ошондой эле кунажындардын балаларын билип кетели. Bu oz кунажындардын sizler биздин каналга катталып ой пикирди комментарий калтырып туруңуздар. Телевидение. Mallar arzanlap ketdi mallar. Жакшы. Бул эркек торпактар экен да? Канча дедиңиz баларды? 56 ming kam vardı. 56 ming kam var. Siz жакшы айттыңыз. Жөндүү айттыңыз. Bari şu lan özgürten. Bana odası şu etken bular. Bana Şu özgürtenmeyiz. Жакшы. Канчадан келди басы? Gökhan 52 ming geldi. 52. Өзүңүз 56 деп атасаң? Бул ургачы ба? 29600. 29600. Ушул жерде мына жеңиз түтүп атат, жеңиз. Vay ne. Amaytan beri. Anaka. Таптыңыз бе? Tatpaydı. Мына тартып койдум. Nereden çıkar? Koştuğudan mı? Жо, бул YouTube каналдардан чыгасыз. YouTube каналдардан чыгасыз. YouTube'dan çıkarsa senşige. Эми биз тартын улантайлы. Kırgızstan boyunca tanıysan he. Ооба. Бул ургаш торпактар бу, акам? Канча экен балалар? 25 миңден ургаш торпактар. 25 миңден экен неге? Кеми бар дейт. Булар дагы, булар канча экен булардын балалары? 28 ming so'mdan. 28 ming so'mdan. Анаке. 28 ming so'mdan. Bunalarcha? Bular 25 ming so'mdan. Bular 25 ming so'mdan. 25'ten kam var. 25 mingdan kam var. Kamı kancha kamı? Kamı. Qaysi birini? Urgaç torpaqtardын балалары мына ушундай. 25 миңден 28 миңден 30 миңге дери мына ушул жазга билишер боло турган торпактардын балалары ушундай экен. Азыр мына ушул аландагы баасын билип кетели. Бу аланды канча дейт ака? Канча экен мунун баасы? 25 миң кем бар экен мунун. Бул дагы ургач торпак мына көрдүңүздөр. Булар кичине чоңурактары, булардын дагы баасын билип өтөбүз. Булар канчадан экен? 28 миң. Мынакей. Булар кичине чоңурактар 28. Наркысы акам? 35 миң кем бар. Мунуларчы мына? 28 миңден көрдүңүздөр. Жаш торпактарды мен калтырбай баарын тартышка аракет кылам. Мына торпак канча экен сиздики? 35 миң кем бар. Ургач торпак. Ургач. Sizdeki kança eкен akam торпак? 28 ming. Buna ocha? Buna kança eкен? Kança berdi? 27 ming berip atыптыр, mineke. 27 ming baa berip atыптыр. Sizler tartpaysiz akam, ujulap bolуңуз. Эми biraz чоңурактарына келдик. Бул эртең жазга 1,5 жашар болсо керек, менимче. Канча экен баасы? 38 миңдиктерге кеп калдык менеке. 10 миң жогорулады уже. Барган сайын андан кийин 50 миңдик, 60 миңдиктерге өтөбүз буюрса. Бул жерде дагы ургач торпактар көп турат. Ошо барып келели басым. Булардын баасы канча экен ака? Бүгүн базар бүтпөйт. Үчөөнүн 110 миң кеми бар деп атыптыр менеке. Үчөө 110 миң кеми бар. Бул экөөчү? 68 миң менеке. 68 миң, 34 миңдиктерге келип калыппыз менеке. Андан кийин биз тартын улантайлы мына ушул. Сиздики канча экен акам? 40 миң анеке. 40 миңге келдик менеке. 40 миң сом торпактардын арасына келип калдык. Бул эртең жазга 1,5 жашар болобу? 1,5 жашар болот, а? Же 2 жашар болобу? 1,5 жашар болот менеке. Биз эми тартын улантабыз. Кайсы баа болот экен? Мына кашкабы? Улантар дейт. Арзан. Канча экен баасы? 29 миң баасы. 29 миң менеке. Сиз жакшы айттыңыз го? Точно айтың. Бирок колуңуз гана алып кет. 32 алдык. 32? Берсе беребиз. Ошондой десеңиз. 32 миңге алдым менеке. Ошондой болот. Сизге айланып тартып турса. Болду. Зертирбей. Мен аны тартып коём.
Болды анда мындай кылабыз. Сизди ушундай сатам мен. Мына кармайсыз дагы. Сүйлөң, кандай болду бүгүн базарда? Бүгін базар жаман қымбат ей. Кымбатчыбы? Арзан алып келіп ноқатқа келіп келіп сатқылар. Базар жаман қымбат екен бер. Ода жаңа ноқатқа алып келіп сатқылар. Мынаны канчага алдыңыз? 32 алдым. 32 алдым. Үстіне берсе берірөз, кичине берсе. 1 килограмм этке ылайык берсе да бул беребиз. Одан сәл ашырақ. Сәл ашыгыраак, жакшы. Мына ушундай. Сизде ушундай добрый адамдар көп болсун базарда. Өзү базарда негизи мен тартып жүрсөм айта берет, тартпа деп. Өзү тартыш керек бул жердечи. Себеп Рекламада бұл. ооба. Бул универсал базары YouTube каналы. Ал базар шықпай қалса үйде жеріге өзі. Жаңы ноқат. Мунаңыз канча? Бу кашкаңыз. Мен ушуну тарта албай жүрөм, айтам, рейсин таппай. Бұны қанша дедіңдер Майсал? 35 ми бар. 35 м кем бар мынеке. Анеке. Ол швед. Коюңчу? Ошо аралашма азмаз. Мынеке. 35 мыңга. 35 ми бой алмаз. Канчага баа келди? Турайлы. Эмне бүгүн соода ончо болбойт абы? Ода болды бирок, эми азыр кичине пасаңдап калды. Пасаңдап калды, а? Жакшы. Биз эми тартынуулантайлы. Мына кара сатылды азыр. Канчага кетти? 36.500ге алыптыр мына караны. Азыр мен арткы көрүнүшүн дагы сиздерге кичине көрсөтүп кетейин. Мынеке. 36.500ге мына шу кара эртең жазга 1,5 жашар болсо керек менимче. Ушуну алыптыр. Биз эми Ага, сиздики канча экен торпоктор? 35 ми. Бирөө экен, а? Торпок 35 миң. 35 миң. Мынеке 35 миңдерге келдик. 35 миңдиктерге. Андан кийин мына ушу чоңураак. Бунун дагы баасын билебиз азыр. Ушу баа болду абы? Канчага берди атасыз? 37 миң берип атыптыр мынеке. Буга 37 миң берип атат мынеке. Бу акамкин тартып өтүп кетсек болбойт, а? Канча экен булардын баасы? 42'de. 42'de мынеке. 42 миңдерге уже биз кеп калдык. Булар жаштары кандай болот экен? Yaşar o da. Ha? 1,5 yaşar. 1,5 жашар ашыгыраак. Эртең жазга 2 болушу да мүмкүн, а? Мынеке. 40 миңден кеми бар дейт. Баасы канча? Канча баа берди? 5,5'dan. 35,5дан баасы келди, бирок беришпептир. Жакшы, биз эми тартымдуулантайлы. Мына ушул. Ушулардын да баасын билет окшойт менимче. Булар канча экен ургаш торпоктор? 38 миңден. 38 миңден. Базарга алып чыгып өз негизи пулга зарыгып бир нерсе сатып же сата албай турган убакта мына ушинтип тартып келген дагы адамдарга өтө марал келет экен. Буну мен өзүм дагы практически көрдүм. Бу базарларга дер кичине кочкор обуларды сатып пулуна чыкпай аткан малдарда өтө настроением түшүп турганда бирөө ушинтип келип мага окшоп тартып аткан болсо чындап жиндин келет экен. Эми биз көбүнчө адамдарды тартпашка аракет кылам көбүнчө. Мал жанаттарды көбүрөөк тартамын. Анеке. 38.500 берди атасызбы? Yok, 40'a ötüp veriyorum. 36. Ya onda göre. Ургаш торпокту 36 миңге сурап атат. Бирок 40 миңден ары берем дейт. Кунажындар тарапка баса берели. Буюрса, кунажындар көбүрөөк тартканга аракет кылам эми. Канча экен бул кунажындар экен? Шеп, канча экен кунажындардын баасы? 45'te. 45'те мынеке. Уже 45 миңдиктерге келип калдык. Мына ушул сиздики деле ошондойбу? 45 миңден. Күндүн нуруна чагылышып жакшы көрүнбөйт атат. Азыр ушул жерде баа болуп атканды көрөлүчү биз. Канчага бербей атасыз? 51.500ге баа келди. Бирок бербей атыптыр. Бооз бекен, а? Бооз кунажын эке. 51.500 экен. 51 миңдиктерге биз кеп калыппыз. 38 mi? 38 алдыңыз ба? 34. 33.800ге бул эркек торпок экен. Так, өзүңүздүкү канча экен?
55 oldu. 55 ming. Ba oldu. Bu taşını boz ekan. Keçirak. Keçirak boz. 51.500 ga ba keldi da. Жақсы. Sizin akılınızda siz burada urda koydunuz. Ya. Ha? Sizdiki qancha ekan bu qunajinlar? Biz tartmayla Siz tartmaysiz ekan, siz qo'shilmaysiz. 50 kam var. 55 ming, 50 kem var. 50 qaysi? Nasıl 50 kam var? Bu 50 ming ekan. Eko birde el ekan o. Ha. Boz qisir. Boz ha? Bu berkisi 50 ming deydi. Narxı çoğurak turganı bu 55 ming ekan. Şu yerde biraz turpoqni bir jetil ötüp ketdi, biroq bahaсын bile alabay qaldık. Bunu şu yerde bir. Ya bu qancha ekan bahası? 55 ming. Qunajning bahası 55 ming. 8 verdim aga. Evet. Mына şu yerde bir targıl qunajın boz ekan. Hazır bunun bahaсын bilip ötөбүз. Bir sıyra. Ya var da ucuna. 48 mi kıldım aga? Ya bu жақын ekan ha boz ha? Yakın olsa. Жақын boz ekan. Ya var da ucuna aga. Kura gelse oşuğa verin aga. Ya aylanayın aga, mal çakan da aga, sadak olayın aga. Kaça verdi? 48 mi verip koydum aga. Жақсы беріп қойсыз бе? Aga ben jeteleyim aga. Kaça ver yani özüm bilir. Ya verdim ya beni. Ya sadak olayın aga. Жақын boz ekan ha? Sadak olayın aga, ben jeteleyim. Düşkün toprak kançalık oldu. Bir kam olsam 50 bin puldan verip atılırım aga. Az aşağı 1-2 bin pulumuz kalır aga. Var da aga şurada. Qancha berdi? 48 ming berdi at. 48 bin verdim aga. Ya bering ozmaz ya aka. Ya verip koydum aga. İçine bering. Boz ekan. 47 ürettim, 48 verip koydum. Boz ekan bering. Foyda ko'rasiz xudo xolasa bering. Men o'z negiz aralashishga chindigini aralasha olmayman bularga. Aralashganga billat. Şu yerda mına şu qunajın putu tebelep aldı hazır. Kichine o'zuzdan jomon so'z chiqib ketdi, kechirasizlar. Biz ham ушул жерден ушул чыгарыш жыйынтыктайбыз. Базарга кирген qunajinlarning бағаларын bir sira bilip өттүк колдон келишинче. Бул 3-чү чыгарылыш болду. Мына şu көк qunajың канча экен? Aga ben buna bakmayayım. 60 ming. Nega 60 mingterге да кеп калган экенлек. Ушул жерде кичине видео ичинде сөгүнө коюп, Versi yaman köp sayrat. at bazardı өтө кызытайыл элестет, бирок ат азыраак экен. Ошондон тартпай эле койсом, дирип. Тартпай эле койсом да болот экен, себеби ат өтө эле аз. Көбүнчө ошо азыр күндө букаларга жана ошондой эле саан уйларга, боз уйларга көбүрөөк басым жасап жаткан мезгил экен элдин. Биз мына ушу менен 3-чү чыгарышты жыйынтыктайлы. Sadak olayın aga, ben jeteleyim. Ya biri versene. Evet daha 500 ver. Ya koysanız aga, aga ben oynayla mal sattım aga hazırı. Bunu arkadaşlar gördü, ayıp olmuş aga. Mal kalmaz mı bu parayı? Boz bu je için şu top. Erkan bu boza tepen çıkan şey bormayı Olayın çoğu olacak. 48 verdim aga. 40 bin beraber. Sarkımı geldi. O hadi. Verin aga şu 48'e. Sarkımdan belası var aga. O hadi. 48 verdim. Yok aga. Bozuk yakın bozuk. Verin aga.
50 diye bıçağım var. 5 bin ekmek. O boğaz. Aka men aytgan bag'azga sotmaysiz aka. Mına şu. Akşam aytib 5 so'm beradi. Rasul berdi. Ama 10 bin fayda kılasın. Onu aytmayız da. 48.500 verdiniz ha? 8500. Şu sizlerin bazarınızlar tartıp anan öçüre dokşayım. Soğudanızlardı. He. Aka bering aka shuni ham. Aka qancha berishmi aka? Men ham 100 so'm ekim chetilaymi aka? Yo Xudoga shukr bor shu aka. 48 yarim berdimi? Bering. Allah'ın sonu yok. Ne oldu? Yemezse içmezse Aka tavakkal bo'lsa bering aka o'shaga. Bizi pas tushkin. Yo sada bo'ling aka. Bering 48 yarim aka. Ushakam aytib qoldi, qo'sh dedi, qo'shdim. Yo aka qadam qancha qoldi aka? Ya buna sizniki qancha? Buna 60 ga bermedim. 60 ga berib turibman ha. Ya buna o'shalar solishtirib bile bağını pishsangizlar bo'ladi ekan. Bunaga qaraganda qiyla bo'yida ele pastroq ekan aka, targ'ildincha. Bo'ldi. Buna shu bolani qiynavay. Xo'roz yaqinda ele Men jetilayman aka. Chetelasa bering ey. O men jetilayman aka. Siz ham qo'ldan qilib beraman xolos. Yo aka men o'sha yerga chiqsa o'sha yerga bo'lsa men olsam keldim aka, o'zgundan keldim aka. Olib ketamiz bundan aka. Yo'q qancha? 48 yarim berdim. 48.500 beradi. Aka aytdim var, bozorda motor ko'tib olsam, otqam aka kechanda bozorda. O'sha yerda aka, bozorda aka. Qancha mingga ot sotdin deydi? Qancha mingga ot sotdin deysiz? 14 ming 14 mingga? Qanday dollarga o? so'm bo'laydi. Ot deysizmi? Sasum kaftari uçup ketmeydi o. 14 ming qanday sotasiz? 14 ming kamina deymi. Ha, va bo'ldi, tushundim. Kechirasiz. Bozordagilaringizlar. Men ham charchadim, shu yerda turib, bir yerda turib tartib berayin. Beravering shuni. Puli qancha endi puli? Aka qancha deydi? Qoldi aka. 48.500 ga bermedi. 50 mingga bosi kelganda bermep turib bu targ'iluydi. Esi aytdi hozir. Bayaq akamiz ketdi, bog'lab berdi. Ha, janna turadi ekan. 1000 so'm qo'yib bering dedim. Bu yoqqa jarmashdi ku. Aynan. Ular bozorda endi. Dolam yana tepen. İki bir yanım yok. Ziyodun hem 50 bin kaldı. Yok kadrat ya diyordu. Koşunca hem bir. O yeyinci kalsa gerek. Bu. Sotar. Ne koyma? Ha? Şile kadar ne Oturma koyuyorum bu zaten şunu yapacağım. Şu kola bir kola. Kaça fiyatı buna? 1000 so'm qo'yib beringlar menga. Былтыр қарағанда тең жарымча қосылды да малғачы. Мен былтыр ушул убакта ушундай мен акам саткан эле. Ооба. 28 миңге зоро саткан базарда. Ушундай мен аркы бооз немеле. Bir жылда тең жарым кошулуп кетти. Ошол. Базарыңыздар бүтпөдө мен жыйынтыктайын эми, а? Дейт ооба. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Биз эми 3-чыгарылышта жыйынтыктадык ушу менен. Кунаждын базарды өтө колдон келишинче тартып бердик. Сиздер көрүп, комментарий калтырып, ой пикирдиге комментарийни калтырып, класс басканды унутпаңыздар. Бастабыз. Болду. Молодец сиздер. Жакшы.